Zlatibor je u 8. rundi 3. lige odigrao jedan od najslabijih mečeva u ovoj sezoni. Izostale su napadačke ideje, koncentracija i dobra završnica koju je ekipa Slaviše Kovačevića do sada pokazivala na Švajcariji. Čestitam ekipi Loznice na pobedi. Mi nismo imali taj završni pas, nismo imali tu završnicu, nismo bili hrabri u tom zadnjem delu. Šteta, nažalost, kažem, tih 36-7 minuta prvog povremena smo dobro stajali, čak ekipa Loznice nije napravila apsolutno ništa. I eto, iz tog nekog šuta, iz tog nekog karambola, lopta je od naša dva igrača ušlo gol. Posle toga vidjeli ste, oni su stali u blok gde im je bila namera da se brane sve vreme. Mi smo pokušavali, nažalost nismo uspjeli, ali dobro, šta je tu, idemo dalje. Jedini gol na utakmici postigao iskusni kapiten gostiju Dragiša Komačević u 38. minutu, mada je lopta posle njegovog udarca pogodila nekog u odbrani Zlatibora, što je zbunilo nesigurnog golmana Tasića. U nastavku je loznički tim više igrao iza lopte, a napade Zlatibora dodatno je oslabila povreda Miloša Marinkovića, jednog od najboljih igrača tima. Veoma dobra ekipa protiv koje smo došli do pobjede. Zlatibor nije slučajno tu gde jeste. Tako da ova pobjeda još više dobija na značaju, a pogotovo što smo u prethodne dve mi izgubili i došli u situaciju da poljuljamo neke stvari. Mnogo nam je bitno zbog samopouzdanja i zbog nekog daljeg reagovanja u prvenstvu. Naravno, mnogo nam znači pobjeda, idemo dalje. Loznica, predvođena iskusnim napadačem Nemanjom Kojićem, je preskočila Zlatiborca i došla na 3. mesto, dok Čajetinci ostaju na 12 bodova i sada su 7. U narednom kolu ekipa Zlatibora gostuje Tutinu, koji u ovom kolu izgubio u Valjevu.